Teng adon mentah hang ni ha Shalong Dauki Road hang ni ha Shalong Dauki hi ka bang adon mentah bad kumba pila bani i hadin jong akan ni surok Dauki kalalong kata surok kabala lenjor hado kata-kata ba sadin pila bani i ka surok kalalom kapung ka ha ka ba ka kali bawan kimla su ban kiar sakadengna sakamon lahap banyak lakaya hi nakate ka surok kabalong kumtai henry om tang hang ni ha jaka ba pi i mentah Henry barok silenter jongkan surok nadu Dauki sadu stesa wakrat ter sadu stesa jorong berpoi penusla akan surok kala sateng kumne hi ka jing sneo bat simdan ban pet ban lane ban pai khmat ya kan ka jaka sane wala la banong ba Dauki ka de ka torres hotspot ka ba ki breuna bar jala barok ki jiwan ban jungo ya kan ka jaka ban ya ka jaka ka ba itnat hang ne jala jongi Henry ka ba sngausi ka long ba wala ka de ka torres hotspot ka ba itnat Henry pause ka surok ban poi ha ka ne ka jaka ba itnat pada kalong kumne kumba POE te ya yang ini kerana ya ki nong song snong ki ba marjan ha kini than ki sngo kumno halor kane ka jinglong jingman jone surok khamta menta ka badai ka polior kumne but balai ka ya long sa kumne klam don no ka jingkala la bon snam menta kene jaka de hawa kadat kene surok hang ni lai kala long bai kum ka kapung to kha ayu Ni yaladet yang ni baru yang doki yang tourism kan. Kami sekarang yang turis di bawah. Markiwat kali berem mah. Songna keda lawan la hap bampar la hap ayu. Dan melarang dah dawan ni beri udah napar. Kedang ani jeng stay kena ke senong Dauki jeng stay kena ke jong tourism jeng stay kena keleng-keleng jong jantia kasih beli turis kiwan marki internet ya ke senong jong em tang bangi pat ki kini ki MLA kini ki nong tre kini ki ayu nong ki subam sap teh ki bam tang ya pisan re ya jaga kim penbahar karena wanang snap ya ka bah tang ba adalah ya kiski tang simnai pot don las new tala so wan uslap so ketrok bayai simnai kambam re bakan snew nomor ki basiang em kumde kom basiang mensiwa kan tong mau bahek amata pai berit hapor baki dep siang em talayai khenle tang kom turu lalai himau ngam kai ka no thrai kane jing jelle kene kare reu nyon chi Namde tangane ro keling-keling ane kelawan em nang ten nyeking nduk krip anu nduk sate saya sim nang tu su sate siapun poi bodar kamlong ra kalong sate palong kalong laos ni lupa hilong bayak ketrok mau sudai tonggodon jaga-jaga bakabah amu bodar pilatif em bayak ketrok he kamlong kanlong kum gite gisorok kum gite bakabah kamar bodar pan kalau long kendau baca kalau lami mau terus serok tak layak jaga kali ka supak baik turis le labon kat ki bawan ki komplain ben wan ki terbar komplain ki ong beli kan serok ki beli penbahar mangine penbahar unang traktor kan masna serok kana ki repair benai nikong benai baar kai tai tokman benar Amar ada ko pan sina bahaya ko sorok de ben khang ye gitrok tangsi lai banai so banai ru banai kam gala ban bah agali kawan ngosuk yo ne la sindawa ki bapang ru long kimpang jubor na tang manta sorok kuba kikin te ba ong balik khakun kila khano kali hi tambaki la kha jubor hi kinte buat siong no uang ai wut yang pi ai ta por bangi sim jingjar tong kha ban thiet bam yo ta pot election thi wan ti ong thebut yang tala dangi dawa ni don kam kata-kata pin ai re ki ba so thu ki ni ki MLA ki ni ki ayu tong Kini ben perhat ya kas sorok
ya ki batik buat ya ki ba ayu ang ngir perhari pikir de perhari para bro pi yang ngi beken kumu wan long ngilak long kum sir pam nale khamat emle dalamon phila abam dala de biang philapsan biang maka sorok te da penjai deka sendela jong athai kan salut hi hari si benai dah hap kaliang tayar kom kaliang ka kali ro Hah? Nilai legislatif entah jaga turis, long jaga imja gi priu bro sekat badan turis sport kan, yang tate long nak pelat Dari jual baik senam batik talong. Oh lah ya fair bak lah pak. Kalau rumta so bisnis surat sebelum kumtu le te lah gencar syuk kan. Surat saya beli kalau ni. Tips kata tem lah tip kidang penjat kan, penjat jaga surat kan. Asli beli ni kaju. Kalau kami ke surat adan himta arsnem try kami kalau. Da you feel apa ipo newsroom ta kena telegi news kia pen ibas news surat bustun ong pensna rum syo te kata ke kam jong sarkar kan pe ba gila ban komplain ba kata oh kor jing komplain kan da jing thok kenu sen da spasien ro kin chim me kisi mo jing thok tang patim rekam bata long kim perkat ke pe ba kan balik bawan ni te long ngat kamai turis long teng teng tolek syang kali perlok menjum to ya kali oh jenjara ba Pangmet kali. Oh, di sini open you telah senang jadi cepat lah. Kata ada kan, long sorka kan ni lah pun sen balong ini kan mau. Aduk ki pai ba, aduk ki borok kan. Kia komplain, hakim pai pang teh, anlai kata kam. Ni ba ada kile gade ke tourist spot. Tabaka surat ka jabo seliu ha. Ikum no. Lek kumno sorkar na sorkar la de yo. Le yu pat wi pe ba. Tourist komplain na. Komplain ni te le yu yang kan ni sorkar orang situ. Le yu mi pe ba. Kan tu. Mesti tu. Kajing kan mau yang kalau surat ka bah ka bah na ka sini belum nen. Poswa ka ba salah nomor snow. Ha. Balik. Dawa yu senar na de senar long senar mai long san rồi. Long ka baik ni long ba ka. Boleh ka sekarang ya. Apa dengan asam bat makaya man ka por ki pen ben deh. Ka ba ka lain badan jengi em dalam lepek. Kan pen ben ada mutak ngi wo si o kan pen ben ba tel. Pen kan ni lek perwa sa khat ni. Kena surat kena penseng hang ni kena penseng ni kena surat. Tu tai beri tai la pon mana de kan lek macam khat. Dah jam lebih. Dia thang lebih besar lah. Ang mga chim lah. Ngang thang yang lebih besar. Lah ka pyang dengan bahar yang nama ta lah, yang lebih besar kan trek lah. Abang ini kita kan dah kita beri kim menjual kemana lah, wah. Nggak chim kam nggak semai, dapat beri dapat beli. Bang lek hak, bang perlait, bang tap, perlait, nak kaji tak sekolah. People sites, I have got no problem. But the traffic condition and the road condition, they have to improve because the people down south, everybody is asking, yeah, where are you going? Yeah, Shillong. Oh, Meghalaya. Go relax. It's a lovely place. But after coming here, the moment they improve the road condition, a lot of people would like to come here and go back. Now, I can't go back to Shillong because I have to stay, perforce I have to stay for the night here. And that is additional burden on my finances. I
this is my first time, so we are gonna go and travel. But overall, from what I've seen, just till here, it's very beautiful. It's great. It's one of the best feelings. I think Northeast is very underdog, very underrated, and we enjoyed a lot over here. And the roads? Yeah, it's pretty well maintained. Well maintained the road? Yes. So you did find any difficulties coming like? So some of the roads were having some potholes and all, but many villages and all have covered them very well. A little bit help from the government can give some good insights. Kani surok dauki kumbakalong menta haki por baladep ka kham sneo banyak kani henrei hadin gumtu gila shu pandam no hi mau kumni bat kalong kumni henrei ka por slam kham jenjar bai brio banyak menyeng halor bakal red kani kalenti halor bakal sneo